ne diara kona ling karoi na guasame chakon kaler me very important banaling ki koran chi talk koran chi talk wala kam dine SPLA IO kana dine SSPDF kormdi che kormatot SPLA IO Force Sector 3 Division 8 Infantry kajan gwaron wangan paiwe kawal gak chikala no chikan kume kirma yadit dan yon match kormo chatemu chitokten Jeno victory to viva IO viva Dr. Macha viva koran chitok kere podan en chanu ngantama wa chame jo general kel kedene SSPDF yada kabatik sha brigadier general dang badak kedene SSPDF chakanak dene dang badak tela brigadier general chakanak gwaran chikorja tokten kawalgak kormo kormdit jamin gwaran jatok je krunwang chikormo jatok kam kum SPLA IO kana ji na me michora lade milingya me kan konun yam jiram jidit gorgo jin bi channel bi support bi subscribe bana we kamana chala gwas me mande yandi alaling no ngum shoda lat elle bi aliang longa ten content chitwok ka sha report ka jan frontline bor share chamong bor share gaina and what korana chitwok ko kom di tabe ten me di long jerom pan la chal kai jerom Dini SSPDF chikana ngan kormdit iman chalen gwad meno cha general kel jakep ke brigadier general dang badari chilu te ko ken to chagalat aliamdit chagula ro nene kume SPLA IO jalna ka pinyamat jalna mat sheikh kanija manini Chalo Nuer kelo chade clear out. Tadi chade SSPDF banenten. Nama mele roda tama. Kwa juga nona yang support dial kemana le roda. Wukona gua a victory to us. A victory nama a victory medit. Lenga jana ono. Borshar cekech. Kuma SPLA IO cekech. Kan jarol yala konti lat ko eben lo Nuelan bikana kaf kaj kana tanyon nulwal miti de shot tanyon nulwal ankor te let ka charo kumuk long tam wurken chagala long na konu kana gwa telemgor panicking ona gwa kokor mi jatu la yana ngajen la nar yarten man kula gwa ka jen korame ko ter ke je ka chalwach ko kwa goro ba wanter ba joj wanter mi joj ke je la ter ke la joj ka tami nare ala kan no joj ne la thok ko cha goro ba nen nyok ka jen munum ko kan kai kan ka jen o de kan mun lal ade kan kef ke lo ana me jana dana chitok bana bani yo ke ri pona ko ken bu kon keling and breaking news to tea okono gwaja na molarka yamona waat and tema cha clear out no kormura dida bane ku subscribe ka channel bana more detail bana kalinga gwatan be